National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NPCB&VI THOUBALꯅ sinduna leibak asigi mafum kayada pangthoknabagum Nipu Stuba National Eye Donation for Night Observation Day gi thoram ngasi District Hospital THOUBAL gi Eye Block ta pangthokre. Everyday Heroes haiba chinga loinana pangthokhiba thoram aduda District Health Society THOUBAL gi Chairman su oiribi DC THOUBAL Yumnam Robita, Chief Medical Officer THOUBAL Dr. Y Nokul, District Hospital THOUBAL gi MS Dr. Y Rohini Kumar amadi NPCB&VI gi District Nodal Officer Dr. Biribala Okramna atoiba mitung sing oina saruyaki. Tharam aduda wa ngangladuna DC Y Robita na hai mit umramlaga khangu thakta laibak thiba thodok amadagi mit ukhidaba miyoi singbu amuk hana mit uhanabagi uhanbigadawriba eye donation tawbagi wakhalon asi pukchel yamna chawba miyoi singi wakhaloni masida kanagumba singna mit donate tawge hairurabadi khudakta hektamak loba lakadra natraba khangdaba chingnaba kaya lairiba asi koknabagidamak department amadi lengaki maikaidagi ahenba awareness ki thabak paikhatpa tangai fadi I donate tawge haina thoglakliba donor singbu aikoi pumbana pungning thogatsi haiki. Even akoi MS Dr. Rohini Kumar so hayan si se akoi it's like a pledge haidare ko myam je tawraga si eye donation je tawdaradi people who are blind like he ko kudi blind dugdi yatre but akoi accident ama thoktana kaino ma thoktana tawdagi blind mi sing amuhanna uhan bo phangni ha se ai mostly like I think it's one of the most noble thing to do in Haidare. Other than I mean apprehension like mayam khara the apprehension this way the mukile rangani akoi gi pakatna si eye donation I say uji kaino tawra he lo lakatra ti tawran awareness program madi darkar le ne di khanjai si matang sida so I see kaino taw matamda I think District Hospital or National Health Mission gi leram do mali si I see tawbuda so more awareness amma tawhan nei si not only koi district ta na atokpa leino ma ki social media ko mo kai gumda mayam se so that kari sina tawraga kari kana ki si dei sa koi eye donation tawbuda akoi da kainda mangzabale ki kote haru mayam ma tapiraga already akoi gi it's the easiest organ transplant higher MS na so adu iduna mind duna kasu si ma transplant taw matamda to si ma donate taw matamda anybody can donate except for people who have HIV or hepatitis and all adu iduna si yamna kai noble cause also koi benina mayam se thopira ka I think kaino eye donation se taw biduna like conscious decision lovri raka akoi si am encourage taw